indoda laba beyithanda ukubiza ngalento zemikhulu ukuthi iskebe twash over kill ngithi tie my tie your tie Julius Caesar wangisiza yabona abantu bona ama time kanje omunye ucabanga umthandazo omunye ucabanga uthi le kuphakameni omunye ucabanga ngithi hey awanda namhla iziphethe ifi alright kodwa Thamara ngiyaphila kakhulu angithi mina ngile young le manje so ukuze ngaccommodate nalentsha yami le kumele mangithi timer bangathe ubaba babuye ibashiye kancane bangasangizwa kahle uqinisile right impunga kodwa hayi ngiyaphila kakhulu hayi ngiyakubona manje manje ke explain lo mgcoko ke lo kanje namhlanje ngiyakudeben July ngathi ngazishaka nje yazi nekhola imile lo uresemble ini urepresenta ini lo mgcoko umeleni mawunje nangijena ngingumfundisi amen ngingumfundisi wakashembe amen iminyaka eng38 ngashembe then uNkulunkulu abengithumezele khona ukuthi ngibe ngumfundisi before ngiyaka shembe bengisonta eSt John for 13 years after 13 years nakhona futhi benginemsebenzi othize bengiwenza ebandleni ngase ngena kaShembe after 9 years ngaba ngumfundisi for 38 years then after 38 years during 38 years ngaShembe uNkulunkulu wangibiza noma wangikhipha ngilele angikhulumi into kuprofethwa ngumuntu ngikhuluma ngilele ebusuku uNkulunkulu akhuluma nami ngilele ebusuku wangithuma wathi siyakubiza woza entabeni iModimolle mountain sifuna ukukhuluma nawe sikuthume emhlabeni ngoba izinto sesimoshakele Amon umile kukhulunywa ngeModimolle akaphethanga nix mina ngimazi usebenza kuphi manje tshela mina kukayi2 kukhona ebandleni laphana bathi kusebuhleni bese bathi kusekuphakameni so angazi or ngibale kahle and mara maye bathe kunamanye ama type I think there's about 5 manje so wena ubukuphi exactly libandla kaShembe lisplithe 1976 lehlukene kayi5 khona ekuphakameni phansi kwenkosi uvukile Shembe bathi Ncingcoyi khona ebuhleni phansi kwenkosi kuthiwa uNyazi Mduduzi Shembe bengiyombona last week besambe no President Floyd khona elesithathu elilagoli eliphansi kwaphakama Shembe khona lesi4 elisegenyezinye liphansi kwenkosi Sizwe Shembe khona lesi5 igroup eliphansi kwaphinda Shembe mina ngaqala kuba ngumfundisi phansi kwenkosi uphakama Shembe eGoli ngezizathu ezithize esagcina sicabana nabafundisi ngaphuma ngamukelwa eThembezindle before kubekwa inkosi uphinda Shembe kwakunenkosi Leya Khothama ngangena phansi kwakhe after isplit esenzeka nakuhamba uthingo then from there inkosi neyiKhothama kwathatha over uphinda Shembe kule case yaka Shembe eyachubeka iba on until iphele 3 years ago eConstitutional Court yawinwa inkosi uphinda Shembe against uNyazi yasebuhleni uye ke inkosi uphinda Shembe owangikhipha after 18 years ngiphupha lentaba ingibiza ngilele ebusuku wathi uNkulunkulu woza entabeni eModimolle sifuna ukukuthuma emhlabeni ngoba umhlaba somoshakele sinenge izinto esenzenzeka emhlabeni abantu abangazazi woza sihlangane khona even inkosi uIsaiah Shembe the founder of the church weza kimi ngilele wathi ingane yami woza sohlangana entabeni eModimolle mountain sifuna ukukuthuma kubantu ngoba zinenge izinto emhlabeni ezimoshakele ngahamba ngareporta enkosini uphinda Shembe wangirelease wangikhulula wathi hamba kulentaba ngoba nomprofeti Isaiah Shembe wabizwa uNkulunkulu enhlangakazi that's why ibandla kaShembe every January liya kuphi entabeni enhlangakazi wathi ke hamba uye kulentaba uyoza uthini uNkulunkulu nasekufika isikhathi ukuthi uhambe uyoza umlayezo uNkulunkulu afuna wena uwenze or usitshele hamba awuganganga esontweni awuyibanga awubulalanga umuntu siyakurelease ngokomthetho hamba kodwa ubuye uzongitshela ukuthi uNkulunkulu uthini intaba ithini that is how ngaphuma ngakhona ke ngahamba ngafuna lentaba until ngayithola lentaba iseModimolle iModimolle is a town
kodwa lidorobha lakhiwa ngani ngegama lentaba. Ngacela ubaba uNtombela ukuthi angiphekelezele ke siye khona for the first time ngo-2018. Lapho ko uNkulunkulu wangitshela khona ama-instruction yokuthi na uza kule ntaba uzoyigibela, 1 ungayenzi sex for almost 4 weeks. Kwesibili, uma uzogibela le ntaba funeka uyogeza emfuleni, running water, amanzi ahambayo. Ungagezi endlini yakho namanzi eshower noma empompi. Sifuna i-running water, meaning cleansing is very important. Ungabi nenhliziyo embi, ungaloyi, ungabulala abantu, ube nenhliziyo enhle. Wenza lokho woza kithi. Sifuna ukukhuluma nawe entabeni iModimolle Mountain. Le ntaba esatshwayo, intaba engagitshelwa, intaba eyingozi kakhulu eqeda abantu. Ila ngase mawuye ePolokwane. Yes. Nawundlula nje uModimolle ngiyaziyo. Uyayibona loyibona kanje. Iyo leyo ke. Wathi woza ke siyokhuluma nawe, sifuna ukukuthuma emhlabeni ngoba kuningi osokumoshakala emhlabeni esifuna ukuthi ukukhulume utshela abantu kona. Ngabuza mina ngilele ngathi why nikhetha mina? Niyeka amabandla amakhulu boZCC bakhona, boModise bakhona, namanye amabandla aziwayo adumile. Why nikhetha mina? Ngingena lutho. Bathi sikhetha wena ukuthi uze kule ntaba ngoba 1 awugundi inywele. Futhi awushefi. Ugcina isabatha. Umthetho wesabatha uyawazi. Ene futhi iritual niyayazi since niyenza kaShembe. So sifuna kube uwe ozofundisa abantu ngapha, uzochazela abantu ukuthi yini lokho ene plus nokuthi sikubizelani siyintaba ngoba sinenkinga abantu basingcolisa. Yathi intaba abantu basingcolisa, abantu bagibela kule ntaba bazoganga, bazothwala, bazobulala abantu. So sifuna wena manje uzosigeza. Plus ne message esokuthuma yona ukuthi yini esifunayo ukuthi abantu bangayenzi. Baze bachaza bathi lapha ku N2 kuba khona izingozi njalo ngama Good Fridays. Bathi lezi zingozi lezo zenziwa yithi ngesimabomo ngoba we are not happy. Sibone kahle ukuthi asikhethe umuntu ozoba ngumprofeti wethu esiyomthuma ngendlela yethu. Bachaza ukuthi wena ungayi ulanda inyanga uyothwala. Ungayinyangeni ngoba izokungcolisa. Thine sizokwenza ngendlela yethu ukuze lo msebenzi. That is why nga-2018 for the first time ngaya khona ke ngayokhuluma nabo. Hey, awusiphe yona Mfundisi, angifuni ukukuphazamisa la. Kahle kumele ngithi mina on bese wena uyakhuluma vele mina ngizangena sesithi amen. Ngo-2018 it sounds like a movie. One, you are well presentable. Yabona kunomuntu one aura yakhe ombona ukuthi lo ubaba ba. And lo muntu lo nje obusho ukuthi ugcina incwadi yomthetho. Bathi ungayenzi sex ngapha ugunda izinwele ngapha ugunda nje. So into zakho ngathi ihleli kahle. Awusiphe yona mhlambe nje few hours before uyogibela entabeni mawuya kuyo le ntaba. Ongathukanga wena Mfundisi ukuthi kufika esebadlula emhlabeni and owazi ukuthi labantu laba they were prophets in their own right and abantu bebebakhulu laba bakhonza uNkulunkulu ngokungathubelezi. Now sebakhetha wena ukuthi yalaphana. Then how did you know ukuthi I am the chosen one vele? Ngaphandle kwephupho amanye amasayini obenawo bese unginikeza ibuild up ukuyogibela intaba ukuthi wagcina uyigibelile or wenza njani? Ngangine faith kuJehova. Ngangine faith ku spiritual calling. Since i spiritual calling sami besingaqali ngize ngibize 2018. Bengumuntu vele ngumuntu osebenza abantu, othandezela abantu since ngisaphuma eSt John. So now uma bangibiza bathi angize entabeni already ngangine faith ukuthi lento engibizela yona yiyo. Although nganginayo background yale ntaba ukuthi yayi dangerous kanjani ne history nokuthi idume kanjani eLimpopo province. Nganginayo information but ngangine faith yokuthi if bakhethe mina kunesizathu. And I knew from the beginning ukuthi uNkulunkulu uye ovumile nabantu bakithi ukuthi ngikwazi ukuthi kukhethwe mina amongst the family yakaMonyeki. Ngoba ekhaya kithi kuseliphalale eLimpopo. Ekhaya kithi kugcwele abantu abafundile bafana basekhaya but akekho umfundisi except me. So konke lokhu ngangine faith kuko. Olokwesibili after bangichazela through the dreams ukuthi ngisiphathe njani ngingenzini before ngizogibela. All those things angiguide yokuthi ngibe njani before ngizogibela. Like for example, 1 inhliziyo yami ibe clean. Ingabi nemona, ingabulala abantu, ngingaloyi, ngenze sure ukuthi isex angiyenzi uma sengiyogibela plus nokuthi ngiyogeza emfuleni amanzi ahambayo. These are the instructions abanginikeza zona. But once ngeza oku wrong out of the list bathi ngehle.
Yo. like other people abake bagibela abangehla. So bathi yenza lokho ke manje bese sowuyeza kithi. Yeah. So ngaba ne-faith ukuthi at least banginikizele ama-rules ofuna ngiwalandele. Bangeke bangikhethe kanti bangibulala lapha. Sisilentaba vele idume kabi. Yeah. That is where ngasicala ngathi builder ukuthi konke lokhu ngikwenze kahle. Yeah. Until ngacela uMr Ntombela ukuthi angiphekelezele ngenzela ukuthi ngingahambi ngedwa kusasa kungabi nebufakazi. Yeah. Bale story ngifuna ukusikhuluma. Mr Ntombela wavuma ukungiphekelezela ngamguide ukuthi naye please siphathe kanje ungayenzi. Angifuna ukuhamba nawe siya lena kusasa unyamalala bese kuthiwa mina ngudlile or ngikwenzeni. Yeah. Wangilalela Mr Ntombela wakwenza lokho sa prepare sahamba saya elokishini kuphi eModimule eDrobheni. Nasifika eDrobheni sabuza kubantu ukuthi sifuna intaba enje bathi naya le ntaba kodwa abantu abayaziyo indlela yakhona baselokishini. Basithatha saya elokishini khona sangena emotweni abantu bafundisi basiphekelezela and basiyala endleleni ukuthi are you sure ukuthi nizogibela nehle? Yo. Sathi thina yes sizogibela sehle siphuma kude sime eGoli. Bachaza ukuthi le ntaba i-dangerous. Umasipala abekade sayivalile ukuthi abantu bangagibeli. Omunye umlungu wagibela ihelicopter afuna ukuthatha ithombe ngaphezulu. Helicopter yas explode. Bagcina bayivala le ntaba. That was the reason why bese ba-appointa mina from emhlabeni ukuthi ngize bazongithuma direct. Ukuthi yini abayifunayo yini abangayifuni. Saya ke kule ntaba sathi nasifika khona basichazela ukuthi nanifika egateini ngoba ama-gate ayi-2. Khona gate lokuqala khona lesibili basokhuphuka intaba. Nasifika khona bachaza ukuthi ke nofika la phansi ushisa impepha ushisa elikhandlela ucele kungena. Saguqa vele senza the way banginstrathe ngakhona. Sathandaza phansi sacela kungena. Nasicela kungena mina bengizwa ivoice ikhuluma nami. But lo muntu okhuluma nami bengamboni. But ngizwa ivoice. Nangiphendula uMr Ntombela angizwa ngiyaphendula umuntu. Kodwa angezwe ukuthi ngikhuluma nabani uthini. That is why ngasethi Mr Ntombela ngilandele ngemuva mina ngihambe phambili. La ngima khona uyema. Ngimchazela ukuthi kuthiwa singena kanjani. Sangena sakhuphuka indlela ayikho nosuka le phansi egate lesibili ngoba le ntaba iphakeme kakhulu. Yeah. Ayikho indlela ene futhi kuneyihlahla kuyahlaba lapha. Ene kusuka phansi kuyaphezulu esitongweni uhamba 3 hours. Uhamba 10 steps 15 steps uyaphumula ngoba uyoma la the way iphakeme ngakhona. Uhamba uphumula awuna chance. But thina ke basithatha up to quarter of the mountain. Nasifika khona ngathi Mr Ntombela bathi asiguqe sithandaze. Nangithi Mr Ntombela uba kulibabe lo phambi kwakho lo. Hey. La uzochaza kenye imini. Then saguqa lapha sathandaza sichenjana ngokuthandaza siyi2. Sichenjana sasinasiceda sithandaza almost an hour sithandaza. Sasinasiceda base bathi ke hlala phansi ulalele ukuthi sikubizeleni. Wayese invited. Sahlala salalela. Bathi okokuqala sicela wena ukwenza umprofeti wethu sik-appoint. Ngoba uNkulunkulu wa-appoint abaprofeti eBhayibhelini noMoses. Wamvimba abaleka from Egypt. Wamjikisa emountain seSinai wathi akabile emuva ayokhipha ingane zakhe. Abalekele amasosha abulala umuntu. Nawe sifuna ukukuthuma. Ukuthi sinenkinga la entabeni. Bathi into oqala sinkinga ngayo singcolile. Abantu basingcolisa. Abantu bagibela intaba ngendlela e-wrong. Bangcolile abantu emhlabeni, basingcolisa nathi la bazoganga phezulu kwalokho, bazothwala, balande imithi yobulala abantu emhlabeni. Asifuni lokho. Sifuna umuntu ozogibela la azosiza aphilisa abantu. Hayi kubulala abantu. Kwesibili singcolile. Sicela wena uzosigeza. Okwesi3 sifuna ukukuthuma kumasipala waseModimule. Ubatshele ukuthi yini esifunayo la yini singayifuni. 4 sifuna wena uhambe eEthiopia uyolanda iEthiopian Bible. Uze nayo la South Africa iinterpretwe ibe iBhayibheli olithulayo wena ngoba the current Bible elifundwayo njengamanje linama verse wrong. Bathi kunemabandla amaningi alandela isatanism abaza abantu bagqwele ngobuningi basho ukuthi bathanda uNkulunkulu kanti balandela isatanism ngaleli Bible abalifundayo. So sifuna wena uzokuchinja umhlaba uintroduce this Bible esifuna uyolifundela uyothola ama principle alo kulisebenza kanjani. Sifuna lento le oyifunda kaShembe isabath
nobuNazaretha uze la uzokuintroduce wakhele ibandla elisha amanye amagama ngiphume kaShembe ngiqale phansi ngivule ibandla elisha lento efunda kaShembe uzofundisa abantu la ene futhi libandla ozolivula lingahlukumeza abantu lingadiscriminate abantu lingakhetha abantu kaShembe kugqola abantu inkinga abantu abazangoma abazinyanga nabaprofeti bacindezelekile bafihla ubuhlalo esontweni bagqoka ingubo lihlopha ngaphezulu wena kuleli bandla lele sifuna uvule umuntu onobuhlalo oyinyanga osangoma umprofeti abe free ungafihli lutho ngamanye amagama sifuna wenze lokho again sikhethe wena ngoba awugundi inywele awushefi ugcina isabathi ubuNazaretha yabasi so sifuna uvule manje libandla elivulelekile wonke umuntu one spiritual calling abe free kube sekhaya ungaqindezeli ini ama spiritual calling ngabantu and sifuna iritual uyivule ivulelekileke ingaqindezela abantu since kubhaliwe ku Levi 23 after konke lo bangichazela bathi uyavuma nakusebenza nathi noma cha ngaba nenkinga uthi ngale ngoba ngakhumbula umprofeti Zashembe the time uNkulunkulu ambizele enhlangakazi wakhuluma naye waqala hesitate kuyentabeni enhlangakazi kwashona ifamily kwashona umfazi kwashona abantwana after 2 years wagcina aya ngepressure because yaphela ifamily mina ngivume ngiavoida ukuthi ifamily yami ingabe nenkinga ngenxa yami ukuthi ngicinile ngenhliziyo ngagcina ngivuma ngathi ngizokwenza lo msebenzi nangabe uNkulunkulu ngempela ukhethe mina after ngicede kuvuma ngamchazela bamntombela kwase kwehla amanzi ehla etsheni lalingani lalibalele kwehla amanzi bathi phuzani lamanzi sakhongozela sawaphuza naye waphuza bathi yehlani ke manje hamba nemhlabeni sehla sahamba kwaphela couple years singayi lapha entabeni babuye futhi ngikhuluma ngabantu abeze ke mingilele angikhuluma ukuthi ngiyohlola njani beze ke mingilele since baqala vele beza ke mingilele almost the time sakoqala almost 18 years ngiphupha bangibiza every week bangibiza ngize ngiye 2018 sengibona ukuthi ngine pressure sathi nasibuya almost couple years singayi babuya futhi kimi bathi uyafuna na kusibona ngamehlo ukuthi bokhuluma nobani bathi because uMoses wabona sihlala sivutha wena uyafuna kusibona ngamehlo konziba neproof ukuthi bokhuluma nobani and sobe siyaqala kuziveza kuwe azikaze siveze kumuntu osemhlabeni ngavuma ngathi ngiyafuna after lokho kwaphela a week beza ke mingilele bathi kimi ke uzohamba uyogeza emfuleni eMokopane idoroba lelo kwakuyi Pipirust uzohamba eMokopane khona umfula kuthiwa iMkhalakona River uyofika ugeze khona ulale khona the whole night ugeze the following day bese uzakithi ugeze khona ungagezi komunye umfula ngoba uzosibona for the first time and siyaqala kuziveza kumuntu wasemhlabeni hayi sashona khona sathanda the whole night sigeza sekuseni saphuma sakhona entabeni and bayabona ukuthi ngeza kuphi hayi ukuthi ngempela nabathi ngemkhalakona river ababoni bayazi ukuthi ugeze khona ngempela bebeke ngirobhe ngiye kwemunye imfula ngaya khona sathi nasiceda saphahla futhi saphahla egate sacela kungena lathi silandeleni ngemuva ngihamba phambili nasendlela ngemuva sahamba almost kancane nje kunemathuna lapha entabeni kunema graveyard lapha entabeni angaza kabantu lamathuna bathi nanga amathuna wahlambulula yini kuhlambulula thatha ichibi uwachele ngaphezulu uhlambulula ini ngiyabageza balele lapha phansi emathambo bathi bahlambulule ngabahlambulula base bathi asikhuphuke sephezulu sakhuphuka sandlula ihalf sathi quarter before sifika phezulu na untombela bekhona kule quarter nasifika phezulu bathi namhlanje uphela la ngeke sikuzwe phezulu iyezi date yakho phela la thandaza sathandaza sacela almost 1 hour sichenjana lathi lizwi ke siyabuya silinde ungathuki ungesabi kodwa hlalani la nilinde sikhona sithombe sakhona kwamntombela wasishutha ngihleli singilindile sasingazi ukuthi kuza ini sizobonani kwezakalani sasingazi kodwa sasine faith ukuthi ngeke sibe nenkinga since bas inviteile bathi wozani usothusa abantu bami emkhulu bathukile manje abantu qhubeka intombela unesibindi qhubeka mkhulu then after 30 minutes
kwaqhamuka inkomo lemhlophe yeza almost a meter like yourself mina ngila yema yaphamisa ikhanda yashonsa phansi yabhonga kayi3 umise Ntombela semva kwami ngathi Mr Ntombela keep iphone shooter wathi ngakuphi ngathi ngaka right ngangihleli phansi ngathi ngaka right wathi angiboni lutho angaboni ukuthi ngempela ngaguqa ngathi sicela ukukushutha yavela inkomo wasishutha ithombe ezi3 zikhona le thombe leso after ecede ukushutha ithombe ezi3 sakhuluma ke bangitshela ama instruction bangithuma okunye ke imfihlo yami ke nabo engeke ngiveze kubantu uzongitshela emva kwecamera mkhulu. Then from there banginika umphongolo khona i contract yabona bonke abaprofeti ababona uNkulunkulu ngemehlo banikezwa umphongolo wesivumelwano contract. Yes. Nomprofeti Zashembe wanikezwa umphongolo wesivumelwano lithamba bona uNkulunkulu kuphi enhlangakazi. Mina I'm the second prophet kubona uNkulunkulu ngemehlo. Umuntu oqala Prophet Zashembe mkhulu la South Africa mina ngi number 2 yakhe 2018 bake interview wona before no nami ngokuqala ukubona ngamehlo. Then from them after sesicede ukukhuluma nganikezwe umphongolo wesivumelwano ngikhuluma kuma social media every day ngibatshela abantu ukuthi mina ngiphethe umphongolo wesivumelwano. Umphongolo wesivumelwano i-agreement between God nomprofeti. Nabo Moses bo Abraham eBhayibhelini banikezwe umphongolo wesivumelwano uNkulunkulu ngoba uba appointed. Lo mphongolo wesivumelwano lo owalahleka kaShembe 1976 after libandla lesplitter until today akwazitholakala. Wanyamalala after libandla lesplitter. Nangiveze mina ukuthi nguphethe abantu bangiphikisa bathi nginamanga. And lo mphongolo wesivumelwano lo nguphethe uthi uJehova ngimboza nawo entabeni uma ngiletha abantu. Wanginikeza 2 months kuthi January or July ngiletha abantu entabeni. Njoba the end of July this year sentabeni. Njoba kaShembe njalo ngoJanuary baye entabeni. NgoJuly banomhlangano. Nami same months nganikeza zona kuthi ngihambisa abantu entabeni. Ngawunikeza imphongolo wesivumelwano ngahamba nawo nguphethe. Nguphethe angifihli nguphethe. Lo ngikufihle. Kodwa abantu namanje nangikhuluma bangiphikisa bathi nginamanga. Nami ngiphethe wami noShembe abeno wakhe walahleka 1976 wanyamalala until today. Then nesicede ukukhuluma ke ngathi mina sesiphezulu sehle kanjani because lesihleli khona kwehleki yaphansi. Nobheka phansi kunzima. Uzokwehla kanjani kunamatsha amatsha angane office akwehleki. Bathi no ngabona inkomo lejika ibheka le yathi ngekhanda. Yathi ehlanda. Ngatshela uNtombe bathi sehle lapha. Kuyehleka khona. Sehla yanyamalala. Nasehla siyaphansi lavala laba mnyama lana. Kwana imvula enzima inesiphephelo esinzima somoya ohushayo zaze wafika le phansi emotweni yani imvula yazasiphelezela until eJoburg. Ngaqala lapho ngakhipha le ithombe zale nkomo engiyibonile ngakhipha information kuma social media ngakhipha that is where iDaily Sun yangitrace lapho ifuna le story kubone ukuthi ngiboneni phezulu intaba ithini ngasikhipha le story iDaily Sun ngikhuluma nje ngibhale 4 times ibhala ngami Ithobela FM yang invite futhi yangibizela ePolokwane bayongi-interviewer babiza nabafundisi abaningi bemapostoli nezeCC ukuthi bazongibuza imibuzo ngaya eThobela FM nangifika eThobela FM bangi-interviewer abantu bafundisi badla phansi babaleka banenkinga kongibuza umbuzo wazi wabuza lo muntu baba wathi kimi khani uNkulunkulu kuphi usentabeni olusesontweni ukuphi uNkulunkulu ngempela why sekunezindlu zesonto why abantu bayentabeni njengakaShembe laphuma iqiniso ukuthi uNkulunkulu uthola entabeni indlu yesonto izela umthunzi nemvula kodwa ngempela amandla asentabeni. Then ku interview babaleka abafundisi abanye sasaba 3 omunye abazalwane bambuza bam-interviewa ukuthi kanti ngempela nithi idlozi alikho uNkulunkulu akekho kanti yini kwenzakalana wachaza lo baba wathi uqinisile umbaba loya uNkulunkulu ukhona usentabeni sesiyalandela nje siza njengoba phela umthetho wesonto kodwa iqinisweni naphuma kaShembe ngempela ikhethene intaba uqinisile ngayikhipha njalo interview nginayo futhi ithombe zakhona
then from there sabuya ke yilapho manje abantu bacala manje bangi-inquire khona ke manje eSouth Africa yonke bafuna ukukwazi ngalentaba ngikhuluma nje manje nginabantu bakaShembe bangijoyina mina abane special calling lo mjiva lo ngugqokile ngifake lo mbala lona ngifake isimabomu to confirm ukuthi umuntu one special calling onedlozi onprofeti onabantu abadala ovumelekile angeke aqindezelwe ene futhi abantu enginabo abaningi abasijoyinele thina izangoma izinyanga nabaprofeti nabantu bafuna ukusizwa umsamo kunabantu abaningi aba-understand ukuthi why bayakaShembe bosonto uyakaShembe uyosonta khona ngoba uyolungisa umsamo abantu abazi udini umsamo bacala ukuthi ukunikela ushe 50 cent or 1 rand sokucedile awukwacedi ngoba kuningi okwakini okungahambi kahle okufanele ukulungisa oyokunikelela kaShembe kodwa utshelwa ukuthi kulungisa kanjani kulo 2 minutes onikeza wona na unikela that's why abantu abaningi ezinyangeni nabaprofeti imoto eziningi zineyitika zakaShembe bafunani lapho kani basho ukuthi nabanikela nga50 rand or nga20 rand bazophola bayeza ezinyangeni kithi bazoqela usizo ngoba bafuna ulutho umsamo angithi lo ngesikufihla umuthi uyasebenza abantu umuthi awusebenzi sebenza ichibi nevaseline umuthi uyasebenza imizi eminingi la ibethele ngemithi bona abantu bakaShembe bafaka itika emotweni lo ngesikufihla funa sikhulume ngesikufihla lokho kaShembe egqola izinyanga nezangoma zikhona inkinga ukuthi bayafihla i-calling yabo thina ngapha sivulile ivulelekile njengamanje ngibiziwe mina bonke abaShembe bangibizile bafuna ukukhuluma nami intaba ikhulumile yathi ifuna Shembe azogibela avule inkonzo phezulu kwentaba umbuzo uthi umuphi iShembe ufuna avule inkonzo since basibithi into 5 groups ayisho ukuthi ngibize muphi itheli sifuna Shembe agibele phezulu kwentaba azovula inkonzo lo ngukhiphile ku-social media badideka abantu kuthi ngiyobiza muphi ngiyeke muphi ngoba izange ikhethe ukuthi sifuna lo ungabizilo kwesi-3 intaba yangithuma yathi sekufika isikhathi ukuthi abantu bazi iBlack Messiah ukuthi ngibani abantu emhlabeni abazi ukuthi uNkulunkulu abantu abamnyama ukhona ula Africa ula South Africa ithi izongithuma ngumemezela ukuthi ngubani uNkulunkulu abantu abamnyama ngoba abantu bayasonta kodwa bamazi uNkulunkulu wabo kubhlungu esontweni uyothandaza uNkulunkulu ongamazi kubhlungu kumnandi ukuthandaza uNkulunkulu omaziyo even wambele emhlabeni uzomkhomba kuthi nangu bengimkhonza emhlabeni ngoba uzothandaza uNkulunkulu unikele for 20 years esontweni kodwa umazi uNkulunkulu omthandazayo ungeke umkhombe no uhamba emhlabeni ushona kusasa uzothina kuqhamuke inyoka ithi yimbo ngithandaza emhlabeni ngeke ubaleke uzobaleka ngoba kuza into ongayazi emhlabeni awutshelwa ngayo ukuthi uthandaza yona that's why manje igama lithi sekufika isikhathi ukuthi ngimemezele uBlack Messiah uNkulunkulu abantu abamnyama. Okay, singaba confused ke mkhulu ba right ngiyayizwa uzanayo kahle mangabuza ke mhlambe whether buhleni whether kuphakameni bonke labo inkosi uShembe okhuluma ngabo yimupho okwaziyo kubo bonke labantu ukuthi kunomuntu onje bayangazi bonke bayangazi umkhulu musibaba uthe 38 years or something 38 years ngaShembe uShembe ongangazi ngemehlo ngilo wasekuphakameni incoyi badlala abanye bangazi 5 years ago unyazi lingifonele lise Mozambique wathi ucela ukukhuluma nami ngize ebuhleni ngagcina ngayanga uShembe seGoli uyangazi ngemehlo uShembe sethembe izindle phinda Shembe uyangazi uShembe waseginyezile sizwe Shembe uyangazi manje makungafika abantu because there are a lot of people who are judges and labantu ba sheshe ba sense ubu rebellious ukuthi maybe this person wants to be another faction or another group or open another kind of system of belief within the Shembe church, so you might be a number 6 if umuntu oyiwana ongasho njalo kubafundisi baningi and bafuna ikhulu abanye njengoba ngisho ngithi the privilege just under 2 weeks ngibuya khona ke ngiCrossile sangena and then ngaze ngabuya sangena ngale border yase Mozambique because kuseduza nangakhona mawungena ngeMozambique saflya ke no President uFloyd saya lapha ebuhleni and then I had the privilege phuma inkosi uShembe yama khona la
and then kwakhulunywa sakhuluma sasa because yobingelela sibhizi ngento zethu ke ze-political party. And of course masiya we go to every church, African churches besibuya even kwasezesisi sibuya ngale. But now umbuzo ke osamile ukuthi if labantu bane belief yokuthi siyalibona ikhehla and siyafeel ukuthi le story lesi genuine and organic, mara we feel ukuthi he is campaigning for his own church, what would you say? Impendulo yakho mhlambe ngathini la? Impendulo yami izobalula. Mina kaShembe angizangicoshwa. Angizange ngitshontshe imali zabantu, or ngidla umnikelo, or ngigange. Shembe wangirelease after abona i-spiritual spirit calling yami nginaso ukuthi intaba iyangibiza, uNkulunkulu ngibizela eMudimule. Leli bandla lesi livulile. Silibiza ukuthi ngamaNazaretha amasha. Oh, okay. Lo ngesikufihla. Seze mina ngeze umsebenze kaShembe. Shembe wathi abantu abaphuma bashumayele bahambisa ubuNazaretha. Sihlangabeza abantu babe ngamaNazaretha. Nami leli bandla ngilivulile le maNazaretha amasha, New Nazareth. Yiko uShembe wathi kimi umNazaretha ozovula ugqokwe ngileli bandla leli amaNazaretha amasha sifuna wavule ube nesiphambano esiblue kuphi esifubeni. NgomNazaretha oqala uShembe abogqoka lithama uNkulunkulu amgqoba kuphi enhlangakazi. Leso sithombe leso ngasikhipha kuma social media. Ngathi umNazaretha ozayo ozogqoka amaNazaretha amasha, New Nazareth, uzoma kanje uzoba nesiphambano esiblue kuphi la sifubeni. Bani ba surprised ukuthi lesithombe esidala saShembe ngisithathe phi. Vele begqoka umjiva wawune siphambano esiblue ngaphambili. Nathi ngamaNazaretha sasifunda isilabelela, sasifundisa abathu. Seza the way kaShembe benza ngakhona. But umehluko uyini ukuthi thina ngapha sikuvulelekile ukuthi umuntu one spiritual calling, oyinyanga, osangoma, umprofeti, onemimoya siyamsiza enebuhlalo ungabufihli. Intambo lobukushezona la ungazifihli. Ube free. Umehluko omunye futhi yini la kuleli bandla lesilivile thina siyaprofeta. kaShembe profeta. Abafuna uprofeta kaShembe. Funa kunikele bathi inkosi kubusisa uphuma uhambe. Phela kanjalo. Ube confused ukuthi into engizele isotekile phansi nawe kasoteki out. Thina ngapha sa profeta. Sakutshela inkinga zakho. Nekuthi lungisa ini emsamo. Saku advise asikushinje ulenga. Yikho bathe kimi vula libandla lingakhethi lingabandlululi. So livele libandla silivulile vele likhona esemthethweni. Uya registered ePitori. Silivulile. Yazi okungihlaba umchwele ke ngempunga ukuthi kunendlela okhuluma ngayo and you are convicted, but uaddressa nge first name uthi uShembe. Abaningi igama lesabekayo. That is why mabekhuluma bakhuluma ngenkosi abathi uShembe direct. So la in between mhlambe nokuye ngani ngeminyaka yakho yokuzalwa or uvumelekile wena ukuthi ungam-addressa nge-first name and say uShembe. Ithi ngichaze uShembe is a spirit, umoya oyingcwele ombathe amakhosi. Okay. Nangithi Shembe ngikhombisa irespect. Yeah. Angibizi ngegama. Umoya ombathe inyama. Okay. Ukuthiwa ngiShembe. Okay. Although ngokwe-ID isibongo. Kodwa ngumoya osembethe thina nathi ukuthi siphume sishumayeze ini uShembe. Ngikhuluma nje ngiphume na ku TikTok. Nabafana ku TikTok bakhuluma ngami ngingabasi. Ngale ndaba seMudimule. Yeah. Bakhuluma ngami. Nami ngiyokhuluma ngawe manje. Sengiyakwazi. Now ngiphume ku TikTok mina. Umuntu ubaba wangikhipha ku TikTok. Athi mina ngibangisa uNyazi. Yeah. Libandla. Nyazi lezo. Yes. Wazikhipha ku TikTok sabang 4. Wathi yimi obangisa uNyazi. Nomuntu uShembe la Goli wambala naye. Nomuntu umfundisi owasplita kudala kusasekhona uThingo. Wabamba iEastern Cape ayisaye ebuhleni wasubeka uNyazi. Nakhuluma ngathi lapha ku TikTok kuyavela ukuthi lento esiyenzayo injalo. Iyavela ukuthi abantu sibafundisa izimfundiso zobuNazaretha. Yeah. Hayi ukuthi siyaganga. Yeah. Hayi ukuthi siyaganga. Yeah. But at the same time kuyangimangaza ukuthi why abantu basikhuluma kabi uma siza uNkulunkulu. Ngoba ke nami nangathi Shembe ngithumile ukuthi ngivulele libandla ngalendlela. Ngirong nakwenza lokho. And uShembe washo wathi phumani nihlangabeza abantu. Yeah. Nibalethe kuphi kaShembe.
hayi ukuthi mhlawumbe sesichange uniform. The only change esikhona kufaka le colors lawa phela, but singamanazaretha amasha ngoba ubunazaretha afuna bukhule umhlaba wonke ugqongubo lemhlophe. Mawuya ebuhleni mhlambe o makungathiwa uye ngale buhleni mawu addressa uShembe uthini kuyum addressa ngithi inkosi ya ngithi inkosi ngiyamnikeza i-respect. Even bonke boShembe laba abayifafe ngikhuluma ngabo ngiyabagucela mina ngiyabagucela nabangi-addressa bathi mfundisi because i-title yami ngimfundisi vele except nickname ukuthi I'm a prophet but ngumfundisi so ngiba-addressa ngithi inkosi and ngiyabaguqela ngoba ngiguqeli bona ngiguqela lithambo leli lemcalo endlela elikubo. So ukhuluma into la ukuthi bekaseMozambique make kufone inkosi mayikufonela but azange uresponde to the call. Ngabe sikhona mhlawumbe isizathu sokuthi ugcina ungafinyelelanga mhlawumbe ama resources mhlawumbe inhliziyo beyifisa azange ukhona ukuyofika maka ngakuthinta kusasa athi awukeuze ngifuna ukukubona kuyobona Shembe anginankinga. Okunye obekungishaya i-preparation nema resources plus bengumuntu engathandi uhamba ngedwa. Bengifuna ngiphelezwe i-delegation ezongikhapha ngiyobona Shembe. That's why i-delegation yami senginayo. Senginama-course already angijoyinile. Senginabafundisi bangijoyinile. Namanye amabandla afuna ukungiphekelezela kuyodeliver le message. Nayo i-ZCC is split into 2 groups. Khona iJuba ne-Star. Ya nenkanyezi. Unenzana uBishop engenasi noBarnabas. uBishop lo iJuba. Usesadini lami. Bishop engenasi. Ya nayo izongiphelezela. Ngoba this message engiphethe inzima kakhulu. Uya unobudlelwano uyachumana naye. Yes. Uyazi ukuthi mina ngisilo umuntu othanda ukuthi ngikhulume ngalezi zinto ngifake story nengangeni kuso. So ngaba Easter bengihambile no President uFloyd siye lapha. Uma sifika bayenza le protocol from e-gate namanzi kanjalo. Yazi ukuthi ngizombiza umfundisi ke because lama titles mawungafuna ukofenda bafola under abafundisi. Uthe makeqeda uku-addressa lapha and then mangena mase sikhuphuka siphuma ngale bandleni wa double up straight weza kimi ahamba nomfana wakhe umfana wakhe ambambela emahlombe ngasemuva makafika uqonda kimi wafika wangichawula wathi uNkulunkulu nawe hey hayi ne ku right mase sihamba sengemotweni kuphuma imoto kaJulius Malema uCIC eqala aba ke Maybach nenye Mercedes then sekuyophuma imoto yami iphambili kaPresident esemuva wasuka lapha valisa abantu waphinda weza kimi wanginotice wathi okay so yahamba waraye litsamaye kaHotso uNkulunkulu akubusise and then there was that and abantu balapho then oyiwani wangi-approach wathi mfethu hey you are so fortunate what do you know ukuthi siyahlala la sihlangana naye lo muntu and asikhulukhulumi naye so mawuthi wena uyazi ukuthi unesifiso sokukhapha uyakhuluma naye hawo kunjalo. Umkhulu manifundisi so unebandla manje Yalibandla likhona nginabafundisi nginama-course angijoyinile. Ngikhuluma nje ngibiziwe eBotswana ngibiziwe eZimbabwe ngibiziwe eZambia ngibiziwe naseKenya bayangifuna abantu. Okay so brother ngisho ngathi mfundisi Taki sengiyaku-elevator untate Taki isibisi uzongihlanganisela nomfundisi mele ngeke ngiye ngiyovakasha. Mina explore, I experiment and also I support. Uyabona? Makuyinto nje straight. Hayi anginankinga. Angisabe ukuvela ngithanda le knowledge ne wisdom. uNkulunkulu I bathi you are bestowed. Ayibeke la kuwe. Mina isifiso sami nje ukuthi ngathi ungaphumelela. Konke kuvuleke but ngiyacabanga ukuthi inkosi mayengakithi ne ihlaba ikhwelo sondela asihlale phansi. Kubalekile ukuhamba kungena ama gray areas. Mina ngithanda ipeace. I advocate for peace. Ukuthi ake kulunga ke kecace na ukuthi wena izwi selikhona futhi ukuthi uzovuswa uJesu la eAfrica. So now izoshiya kune question phela we've got different orientals of the Bible. Yeah abantu bawufika bathi hayi umkhulu engathi uzwile makanti wenziwani kwenzakalani. So ngiyabonga kakhulu mani isikhatsi sakho mhlambe makhona okunye okugcina ngiyabona bobhalile nale maphepheni so lesi story sakho i-narrative or autobiography yakho ubhaleni la encwadini. Ngibhale autobiography yami ukuthi ngiphuma phi nempilo kwenzakalana until kube namhlanje
and uNkulunkulu ungithume phi Yeah. ukuthi ngiye phambili. Uyabona nje engayichaza abantu emhlabeni bane brainwash Yeah. yokuthi uJesu uzovuka, uJesu uzovuka. How many years uJesu angavuki until today? Bantu basalindile. Kani uNkulunkulu umkhiphele uJesu ngesicu somuntu omnyama. Kodwa abantu abamazi. Kuthi nangu lo muntu. And ukhona ula South Africa. That is why lizwe lithi sikufika isikhathi ngizomemeza. Ngizo-announce ukuthi ngubani uBlack Messiah. Whether abantu bakuthanda lokho or kungena kabi, kungena kahle, kodwa egcineni abantu bazowazi iqiniso. Na eyokugcina ke sekudedela ke mkhulu. Kunale ndaba ye30 kula le ndaba yabahambe njalo njalo. Ngifuna ukuzwa ke manje kumuntu othelile. Ubhekile nawe uyabona bakhona bokufika bakhona bokuhamba. Ithini iview yakho nje? Mina iview yami ngiyadifa kule issue ukuthi mabahambe. Ngiyadifa kakhulu. Yeah. One, ngidifa because of labantu kudala bala South Africa. Siyide isikhathi bala. Abantu banemindeni, bashadile, banezingane. Yonke into bala. Whether ba documented or not, but bala. Yeah. And again barana nema business wabo abachashe abantu bala South Africa. Basebenzela bona. So mina I'm against lo dlame lokuthi abantu mabahambe. Ngoba manje li affecta nomuntu onemaphepha. Naye agcina ukuthiwa akahambe kodwa u right uphelele. So ngine problem yaloko. Okwesithu ukuthi uma sithe mabahambe, to me it discrimination leyo. Ukubandlulula umuntu engathi you are not the same. Kanti kuJehova siyalingana sonke. Kwakufuze this thing ilungise long time ago. Ukuthi abantu banamaphepha ilungisa kanjani igovernment. But this approach esekhontra abantu mabahambe to me inginika inkinga. Ngoba manje iya discriminator. And now ibheka ine hate phakathi, ine satanism engathi siyabandlululana. Mkhulu othi yena siyamuza umkhulu kodwa even nabethu abantwana abasakhona ukuthola even ibase ezikolweni. Number 2, uformer president Thabo Mbeki ukhuluma ngokuthi eTanzania kuzo zonke le ndawo bebakhempiswe yilabantu ngale ndaba ye-refugee status. Kodwa bayichaza labantu ukuthi look lento elikhuluma akuna country African country enama South African 900,000. Lana we have over at least 3 million. Mase baya ngecensus bayichaza lento ukuthi no okokuqala nje eDurban lahle likhona ecampini hleli 30,000 yabo. So manithi nabe baye nge-refugee status. Ngiyaqhubeka mfundisi. Kunama drugs agcwele yonke indawo esibona every day. And mawuthi uyafika ubheka uxolane nje asikhulume ngento esibona sonke sibukela iTV. Out of abantu abayi10, 9 are Nigerian abashushumbisa iziyobisi. So ngingabala ama examples ngiyokunike wona mhlawumbe asabe yi10. Ngubonise lento engikhuluma ngayo. Amajele eSouth Africa ayi243. Kulamajele wonke mawuya ulanda icensus uyocounta kanje. Isel nesel akunasele elingenayo umuntu wokufika. But kuyahluka ke. Ibhedlele mawufika kuningi okungabalo. So konke lokho wena uthi hayi mina kimi hayi akunamsebenzi. Ngiyezwa niyakhala mara yikho lento le. Asiyeke kwemisebenzi nani ngoba ezinye izinto azina proof ephelele kahle hle ngoba bekasasho noma siyayisika ukuthi bahambile nabo abayi30,000 baphumile mara asikakaboni kuvuleka amagepho emisebenzi. Asiyeke le mara ngikhuluma ngalezi sizibonayo ke manje khala ngazo every day. Ama building ukwangena eJoburg wayibona iJozi ukuthi njani Ngihlala khona. Angakakhulumi ngombono mina okumbono wami. Ngithe kuwe ngihambile njengoba bengiye ebuhleni. Mangifika sobona inkosi uShembe masibuya sidevelop ngeborder straight angene eMozambique. Ngikhuluma lapha no president wasemotweni ngithi hey yazi lento kunento engifanela nayo ngamanye amagama ukhona ukubona indlela ekuphilwa ngayo kwezinye indawo. But ke angifuni ukuthi bese uluze trail of thought uhlala khona eJoburg. Obani abagcwele eJoburg? Abantu abagcwele eJoburg ngabantu bangaphandle. Yeah. La kuliqiniso. Okay. And ngiya accept ukuthi icrime eningi yenziwa yibo. But not all of them abenza icrime. Lo ngiyakuvuma lokho. So iproblem esinayo la South Africa i1. This thing ithatha isikhathi eside bayanga address. Which is true. Nawe manje. Kube this thing ya attendwa more than 10 years ago. Ngaba kunje namhlanje. Ngaba kunje.
but ngiyavuma ukuthi icrime iphezulu izinto eziningi bazenza ezi-wrong but not all of them are doing the wrong thing. Sevala ke baba. No asibonge man. Besicela nje ngoba ilanga i-episode yokugcina the longest day. Sicela usivalele ngomkhuleko. Asha azi usicelela usinxusele baba ukuthi ake kuvuleke kukhanye bese siyaphila. Okukhulu futhi sicela nje impilo. Le mali esizisebenzayo nani siyoshiya phela la into esifuna impilo, sifuna ukuphila. Sicela umkhuleko from umfundisi wethu ke namhlanje usivalele ngomkhuleko baba. Ngiyabonga. Ngicela sithandazeni. Kunkulu sekuphakameni, kunkulu kaShembe, kunkulu semandulo, kunkulu khokho bethu. Ngiyacela kungena kwami kulendlu or kungena kwami kulama office kube khona istamp sizosala. Istamp sokuvula inhlanhla, sokuvula umsebenzi ukhule, sokuvula umhlaba wazi iqiniso, sokuvula iprotection. Ngicela bonke labantu ama leaders asinawo la endlini uwavikele nabasebenzi bekhampani ubavikele ukhulu umsebenzi kunyathela kwami la kungabe izeleze kube istamp engizosishiya sihlale la kulendlu inguna phakade. Amen. Amen. Hey madoda. Wamona ngashutanga umkhuleko wami. Yazi ukuthi ngithola dala lento le. Uyiphethe ifoni.